Kombinacija Mirića i Vešovića. Vešović danas koji je igrao na poziciji desnog beka. Lazović je propustio loptu, a Borha u 30. minutu dovodi Zvezdu u vodstvo. Taj gol kao da je malo presekao Kuljane, dao dodatnu snagu crveno-belima. Usledila je kazna. Korner je izveo Lazović, lopta došla do Mladenovića, a on sa nekih 25 metara sjajno pogodio gol Hajduka iz Kule. I to je bilo 2:0 za Crvenu Zvezdu, drugi gol u sezoni i drugi gol ovog proleća za Mladenovića. Ponovo fantastičan udarac iz koraka, mladi reprezentativac. I mislim da je u tom trenutku već bilo treći gol Zvezde. Lazović, Vešović, Borha, 3:0. Ponovo ta sjajna kombinacija Vešovića i Borhe. Druga asistencija Vešovića, drugi gol Borhe za konačni. Crvena Zvezda Hajduk 3:0.